Meeting tabiriba pumnamakpu khurumjari. Isa khitri mayumna taramna okjari. Sandokjari ba thoram asi Impact TV gi entertainment news kaya gi paudam puzarik liba Mami Mapao gi thoram ni. Ngasi Mami Mapao gi chama ga humpudarama thorak suba episode asida kari karamba Mapao sing puzarik liba gi haibadu miyam da thamjage. Lanmi amagi punsi wari da yumpham oiba tamphamani Story of Real Men haina mingthonba Manipuri feature film release tawkhibagi Mapao. Maku ibungo haina mingthonba Institute of Performing Arts Imphal-gi anauba play utkibagi Mapao. Ahanba Interstate Level Drama Festival Speaker T.A. Setabatana Manipur Dramatic Union gi auditorium da haudokhibagi Mapao. I Glam Manipur 2026 Beauty Contest mai pakna pangtokhibagi Mapao. Aroibada lamdam asigi puwari amadi cultural heritage khangdoknabagi wakhalonda Pop City event pangtokhibagi Mapao. So guys, ngasigi ahanba Mapao da puzarliba asi lanmi amagi punsi wari da yumpham oiba Urmika Maibamgi Tamphamani Story of Real Men haina mingthonba Manipuri feature film Governor A.J. Kumar Valana March 29 da Palace Compound da laiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da release tawkhibagi Mapao asi miyam punna miteng taminasi. Lanmi amaki punsi wari da yumpham oiva Tamphamani Story of a Real Man haina mingthonba Manipuri feature film Governor A.J. Kumar Valana release tawkre. Urmika Maibam ki Tamphamani Story of a Real Man hairiba Manipuri feature film asi March 28 da Palace Compound da laiba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da release tawkhibani. Tamphamani Story of a Real Man gumba film asina haugalakliba nahasing da mathona marizen khaba Lanmi ama oiningbagi wakalon pokhanbagi mathakta mama laibakpu hene nungshibagi ithil pokhanba ngamgani haina Governor A.J. Kumar Valana fongdorakli. Film asi Indian Army ki retired Major Motimala Ngangom ki story da Urmika Maivamna direction pibani. Film asida Arava Viju Maxina Bala yauna artist kayana saktam langli. Ladiba society amadi kanosida khanarise akhoi lanmi haibasina tonganba magi kanoma lifestyle ama leibazala adagi akhoi sing na hing minariba sugumba mahing siga khenaba leibra na dumaina leiba side of story singsi picture asida akhoina utna nabo hona jarisina lanmi haibasi su taseng makide akhoi noi asmaina leinariba akhoi gumba mioi Satragi punsi oiringai gi magi life leiriba adagi adudagi hengatlagana sumaina leiba na haibagi paring sida laaga mokhoina kay amuk yamna mogi personal life sidagi hena leiba ki damakta kathokpage haibase sugumba adumaina utpa film amakhakne. Urmila Maibamgi Tamphamani Story of a Real Man hariba Manipuri feature film asi miyamna yamna pamnaba film amadi soidana ori haiba adu release tawba numita tilibi mayam asina adumaktagi haiba wafam asi Mami Mapao gi maikaidagi thamjabaga loinana mai pakpa film ama soidana obiyu haiba wafam asi thamjai. Manubai Desai gi mayekdagi Dr. I.S. Kangjamna Manipuri lon da handokpa maku ibungo haina mingthonba Institute of Performing Arts Imphal-gi anauba play langthawal kunja da laiba ME Studio da utkibagi Mapao asi amo miyam punna miteng taminasi. Makuivungo haina mingthonba Institute of Performing Arts Imphal-gi anauba play miyam da khudol tamkhre. Makuivungo hairiba theater play asi langthawal kunjada laiba ME Studio da utkibani. Manuvai Desai gi mayektagi Dr. I.S. Kangjamna Manipuri londa handokpani. Play asigi design amadi direction na Dr. Mangkhong Manimong Shabana pibani. Play asina imung manunggi laigadaba chakna launchat singki matangda mayek shengna utli. Makuivungo hairiba play asida Niranjan gi shaktam da oinam Devadatta Mitei, Sudha ki shaktam da Angom Ranivala Devi, Dadaji ki shaktam da Huidrom Sandip Singh Amadi, Mani ki shaktam da Huidrom Linthoi Devi na saktam langli. Karino hai gitu bo. Masih, ayu, ayu nggak mau nengan ni. Ayu mau kenal tinggal. Oh, top pun tidak bo. Karino sepak biri basubo. Ayu koi pati, hai bo. Adom dia kurang nak apa?
ꯅꯈꯣꯏ सिनेमा येंबा चखिबा अदुगा अइना मफम असिदा इतोमता सुधा अई सिनेमा यांगा कसा हाइबा अममुक लैरिबा इमुंग अमदा लैगदबा चटना लोंचत सिंगी मतंगदा मियामदा सेंगना उतलिबा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इम्फालगी मकु इबुंगो हारिबा अनौबा प्ले असिना लमदम असिगी मियामदा यामना कानाबा पीबा प्ले अमदी सोइदन ओइरगनी हाइबा वफम असि ममी मपाउगी माइकैदगी थमजै नुमित मापनी चुपना जथगदबा अहानबा इंटरस्टेट लेवल ड्रामा फेस्टिवल या स्कूल दा लैबा मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन की ऑडिटोरियम दा स्पीकर टी.आई. सेटबतना मार्च की तारीख 19 हौदोखिबगी मपाउ असि अमु मियाम पुन्ना मिटेंग तामिनसी अहानबा इंटरस्टेट लेवल ड्रामा फेस्टिवल स्पीकर टी.आई. सेटबतना मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन (MDU) की ऑडिटोरियम दा हौदोखरे मार्च 19 तगी हौरगा अप्रैल 3 फाउवा नुमित मापनी चुपना चथगदबा फेस्टिवल अदु डायमंड रेडियो 91.2 FM ना सिंदुना चथगिबनी अहानबा इंटरस्टेट लेवल ड्रामा फेस्टिवल अदु वर्ल्ड थिएटर डे गा मरी लेनना पांगथोखिबनी फेस्टिवल हौदोपगी थौरम अदुदा स्पीकर टी.आई. सेटबतना मणिपुर दा हौजि ओइरिबा थिएटर गी फिवम असि मुटपमक्ति नट्री खोंगजेल तपथरकपनी हाइना फोंगदोखि ड्रामा फेस्टिवल असिदा स्टेट असिगी तोंगान तोंगान बा थिएटर ग्रुप सिंगना सरुक यादुना मागी प्ले कया उठकी मसी एमडीजी अनिबा मतंदगी लेनबा दुमम थिएटर मखनबनी मसीबो खोइना मपुंग खाना चाहलगबगी अपाबदी लई अदुबो मदु तानाबा मचंगे अखोई एमडीजी लेदिबा ओजा सिंग में तानारगा मसी फलहन मोगी अपाबो थमोइद भावी अदुगुमना मसी एमडीजी पावलु लाइना अतोबो थिएटर सु हेन भगनना मोदबदा अखोई अनु सौया जगे बयाना थाजबिलगदी अमुतंग ज्ञान ताना फमिनरगा तानामिनसे मफमसिबा तमजगे मयामदा तमजरिमदी थिएटर के लमसिन ततरैरो फुमिजी फगलनबा करी दवया आगे हबगो मया तानारगा अमुतंग खनबिलगदी अखोई नकने सोबन सियन सोबया फनजगे वर्ल्ड थिएटर डे गा मरी लेनना स्टेट की थाकता असिगुम्बा ड्रामा फेस्टिवल कया पांगथोकपा असिना थिएटर चाखुतपदा अचौबा मतेंग अमा ओइरगनी हाइबगी थाजबा ममी मपाउगी माइकैदगी थमजबगा लोइनना मखा तानसु असिगुम्बा ड्रामा फेस्टिवल कया माइ पाकना पुथोकपिरओ हाइजरी मतंग स्वाइदा यामना तेनबा ब्रेक अमतंग लौजगे खोंगलायांगना हंजरके इम्पैक्ट टीवी बु मिटेंग तादुना लेबियु महापापी या मी मसक खंगदब सारदना नोई पुनमक इसिंग मनुंग सिद पुलप नमजिलुरा पुलप नमजिलुरो इबुंग याइमनी दसिदिया महाभारत की वारी परिंदगी मियामना ऑडियो कैसेट ओइना थोइना हेन ताना खरबा इम्पैक्ट एंटरटेनमेंट चैनल ना पुदुना लाक्चरी जगत असिना कुंती की मतिक मगुन खंगननबा थोइना सिनबा ओइबा ताई अरे इबा पोट हापको आइबा युमुगी बाई कदु ताजरबनीना इमुंगदुना लेरंबा पोट चै मकै लोइना लोबदी यारबनी अदुमको मधुसु नसाना तौजरमदे पलिबंगो भीमना कनाना सारिब कुंतीना कनाना सारिब अर्जुन सारिब सन कनाब ओइरगबा पुमनमक मिमांग थमदुना अनौब महाव मकुदोल तमजगदबने न पाइजरबे चेंग खुबा मसे पृथ्वी माता माई भेमगी थक्ता साइ थोकजगे येंगो नंगी नमांग भगवान फुदिगोम पाम्बीगी मसकोइना लेपलरे नमित पांगथोकलो कुंती येंगो कुंती सोइदनमक मियंग ताबियो इम्पैक्ट एंटरटेनमेंट चैनल दा महाभारत की वारी परिंग वेलकम बैक अदोमना मिटेंग ताबिरबा असि इम्पैक्ट टीवी दा संदोकचरिबा ममी मपाउगी चामगा हुंपुतरा माथरक सुबा एपिसोड नि ब्रेक की मतुंगदा पुजारलीबा मपाउ असिना आइग्लैम मणिपुर ने सिंधुना आइग्लैम मिस एंड मिस्टर टिन अमदी आइग्लैम मिस एंड मिस्टर जूनियर 2026 ब्यूटी कंटेस्ट मणिपुर यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम दा मार्च की तारीख 19 दा माइ पाकना पांगथोखिबगी मपाउ असे मु म्याम पुना मिटेंग तामिनसी आइग्लैम मणिपुर 2026 ब्यूटी कंटेस्ट माइ पाकना पांगथोखरे आइग्लैम मणिपुर ने सिंधुना आइग्लैम मिस एंड मिस्टर टिन अमदी आइग्लैम मिस एंड मिस्टर जूनियर 2026 ब्यूटी कंटेस्ट मणिपुर अदु कांचीपुर दा लैबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम दा मार्च 19 दा पांगथोखिबनी कैटेगरी मरी थोक खाइदोक्तुना पांगथोखिबा आइग्लैम मणिपुर 2026 अदुगी आइग्लैम मिस टीन की टाइटल विजन की चिठुंग ताकी
Aiglam Mr. Tin gi title na Lokrakpam Samson, Aiglam Miss Junior gi title na Pukrambam Yaifarembi Devi, amadi Aiglam Mr. Junior gi title na Chester Mangshatabam na taki. iGlam Miss and Mr. Tin amadi iGlam Miss and Mr. Junior 2026 Beauty Contest mai paglak abasingbu Mami Mapao gi maikaidagi nungaiba amadi thagatpa fongdokchari aroibada pujarliba Mapao asina lamdam asigi puwari amadi cultural heritage sing nauhaunana khangdoknabagi wakhallonda pop city event numit humni chupna Mars ki tarik 19 tagi 18 fauba Imphal gi YAC ground da chathakibagi Mapao ase mu myam punna meeting taminasi Lamdam masigi puwari amadi cultural heritage sing nauhaunana khangdoknabagi wakhalonda pop city event pangthokre pop city event adu numit humni chufna Imphal gi YAC ground da chathakibani March 19 tagi 18 fauba numit humni chufna chathakiba event adu da pop up sales amadi ishai nongmai yauna tongan ba entertainment ki oiba event kaya amasu chathaki
ꯑꯗꯣ ꯁꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯔ. ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯨꯁꯋꯥꯟ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯦ ꯖꯁ ꯀꯣꯔꯅꯔꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯗ खितंग कॉर्नरबुदी चंगे बट स्टिल वी आर क्लासिक अखोगी फ्रंट की कांगू अखोगी रिसेप्शन होइना सिदा दम लेनी एंड देन बैकग्राउंड गिसना अखोगी अखोगी ग्रुप जस्ट हेल्पर हाइगदा हेल्पर मीन्स नॉट इन अ बैड सेंस बट अखोगी मतेंग से अमम आइटम अमम यम खाइदो पाइदा अमना पुलप तोरगदी वाइना का सो सेक्शन अमम यम खाइदोगा सोना कंदा अखोगी चाउट काउंटर लेरे दगी अखोगी सिदा रोल दगी बिरयानी के गागी परेंग ले कदोनी को एंड so mo kina tawde stall magi kina tawde I believe phai hai tare ko hamdi ko entrepreneur myam gi su masagi puthop saning ko myam do utpa su ngame and then akhoi gi su akhoi gi level je akhoi gi su sibung ngame habagi ko kina chances su le and then plus mapan dei la ko mi adagi kasi khangda bo kina su yawe si advertisement makalam su oire ko so it's a good thing myam to is adum si toin dum do honing I think 3 days kita ni kina tawe just 5 days adum yare yam extend to ko su mo myam gi mo kina to bom hale my duty routine kino da kaya ko oi bani na yamna routine bana ta yamna sang bana ta ba marak ta ga dum ana happily happy event ama oi bisa ai si thagan ningi organization da su go and then next part kino to su ko su dum yaw bang boy sagi adne admaina yam sin da thaz nuai jai sir aduga sir akoina mu khangja matam da classic has its name of its own in Manipur hai tare ko sir adubu akoina working outside of the classic ki ma ge palace ki mapan da hai tare ko so enter kan da work to ko sig experience na kamai to at the same time mean la ko matam da hai tare you have displayed different food items hai tare ko mani adi quite gi pam na classic ki brands gi mo da quite gi pam na kana basi kari okay ki classic ki kino se hoji hoi menu wise oina hai ga yam sang re but then akoina sida puthrai sina commonly ma'am na line na dum sa ba phatlam su sa ba puk su tan ba street food concept to but adu street food period na bu koi hygienic oina taw nataba ka well hygienic oina well plan oina miem na su yeng da koi hangoi pa phau da ba sengai da cha ba thak pai se hangoi pa phau ina ta si yam nong aina clean oina cha ba ye atmosphere to su thamning ba and then biryani khara kaman oina chatli ko aji akhina biryani se da na focus over din te but akhoi selling item oina dum lai but then on the side akhina chat su hapsan ji pani puri su mem pam nei pani puri pa me hai na mapan gi ma'am na sum khangnam ni bazar to bu khopa na mo le habdi na te but then we try to show us like apena hena phajana hygienic oina tawjai hai do adum di hygienic advice tawjai ga adu ko chatling na tawjabani hai da adu mangai to pa ke su ke no le to ko le drinks le ni ko ni abadi cocktails ke na di juice le na ko ma adum ma'am na pangnari ba adum ko pang engine pesa stall gi ming da apena engine tang ni yon jun su na te but we try to give the best food with the best price best reasonable price ma'am da line na ju phang ba ba ade tang ya ha ju hoi su noi te na classic ne na puto ha ga yam tang na ti ha ju su pam de apina ma'am da reasonable price na tham ba gi keno da morta keno to ba sam da yan sun ngai thank you so much thank you so much for your time and wishing you all the very best. Hi ma'am, we are with one of the most unique stall hai tare at Port City in Palgika. Ma'am, can you please introduce yourself and can you please introduce your brand also? Okay, my name is Vicky Sava and then this is my brand name Kabirism Craft and Design. So my specialty is I work in this macrame. Macrame work. These are all handmade macrame. So based in Delhi, I came here for the first time in Imphal and I'm really glad for this Pop City. Like they give us this opportunity, so I really enjoy and then it's a nice experience. At the same time, I can also see that you have also displayed different kinds of attires and different kinds of accessories from your community. Can you please explain some of this? Okay, these are all Naga's accessories and then
I have store in Sanapati district also as Kabirisam boutique, based on like all the clothing things. So macrame and like macrame is on craft, and this is like I have to. Yeah. And I'm very sure by looking at the stalls, or by looking at the items that you have displayed here, many people who are watching our show at Impact TV, they might want to like purchase this also, both online and offline. Yes. Is there any online? Yeah, I have Kabirisam craft and design in Instagram. So mostly only Instagram right now. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah, and wish you very best. Okay, thank you so much. Ahan budak kau nak khangjening bese ma'am gi ming su khangjening atau ma'am gi brand se sigi matang bese khangjening. I di staff oina leijabane ko. Ado ai gi ming na me na like from ado ko gi nam wardrobe se si je ko nupi gi pot ngak na yam oye ko blouse duga pot li gumba gumma ka oye ado handmade ngata ne si gi pot khaise. Ado abdi sigi se ko gi local gi mi sings na oina loimak ko na sabi bra kamain tawe. Blouse ka di mapalong gi pot ngak ne ba. Ado ko palong gi oye. Hoi. Ado handa ke khoi pot khoi pop city hai tare ko khoi sigi khoi events khoi tor kan khoi yumnam wardrobes na smai tor kan participate to was the hai tare ko experience si kamai to gi sumaina khoi pop city event sin birak pase si jam nungai khoi tongan ba mi makha dum yam thengna ba khotpa ade khoi entrepreneur sing da su yam nungai ba dum yam kana ba mo hen ba do adu mai ta thamjani. So ma'am, can you please introduce yourself and can you please tell me a few about today's event? Okay, Kurumjari, Manipur. I'm Pooja, founder of Makon Home. So Makon Home is a women-led brand, exclusively doing everything from handicraft to handloom, which are made and dedicated to Manipur. So we are a brand which employs around 200 plus women artisans and weavers from Manipur, and we are making products, all handmade, which are the GI tagged products, and we promote it to the world. Okay. So yes, and to talk about Pop City, this is done and organized by my very dear friend Jennifer, and like I said, this is something which Imphal City needs, and for startups, entrepreneurs and business owners, we as a citizen of Manipur should come and visit and encourage, so that startups and business owners like us will have some kind of a push to actually do event like this for you all. And I'm sure they will become better and bigger in coming future. And with person like him, who is the bridge between us and to the world, we need someone like him also to promote us to the world and to the social media platform. Yeah, I hope we can do that also. I'm sure. I'm sure. Yeah, thank you so much. Thank you. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯦꯅꯤꯐꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯖꯔꯤꯁꯦ ꯖꯦꯅꯤꯐꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯞ ꯁꯤꯇꯤ ꯂꯦꯟꯗꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯐ ꯖꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ
nungge bo khalon myam khak leram gada male. Can you please share us some why you wholeheartedly organizes Pop City? Yeah. Aigi main pandam or theme of the events is progressive generation am empower tauba. Aigi first day Pop City ki first day na dedicated to culture, second day na dedicated to economic, and third day na dedicated to entertainment and artists. Akhoi ki culture je artist ne am promote taubi artist yaudana akhoi ki phajagraba Manipur ki culture ju promote tawbada ning thungde na khanjai akhoi aina challenges ujarakpada akhoi gi culture da Manipur gi culture da chingkhatminaraga chatpaje aingonda phangjarakta khitang wajagi ba do business oina jo akhoi gi networking tawpham phajana kanada kai hangni do khangjadaba adugi culture jo oiba education jo oiba loinamak ki mixture da generational gap oirakadaba puya supaba yaugi culture numita akhoi gi puya da iramba phajaba myam lei Manipur yaudana akhoi South East Asia gi business se chawkhatpa ngamde oithok su oithoi haina ijay daide puya da khoi je hana dagi very culturally progressive, very inclusive boy si mayam je matam khara era amada khitang di mangkhraga more myth oina tholokpai type to taweba aduduna puya gi asengba wari asengba do khoi first day da dibang tawjai yauri basi akhoi landlocked country na te or akhoi landlocked state amana te interconnecting state ne si myam se makha ta ba generation da khangminaraga de akhoi peaceful oiba society oheningi peaceful oira kan dang akhoi progressive oira kone progressive oi taraga de akhoi trade route adu da do phara kan Manipur de chawkhatminaraga nungai na hingminaba ngam kadra na khallaga yam far fetch oi jata jo dugi wakhalon da sinjabane ya hamba step oi gani. Any last word to the people of Manipur? Mayam laktuna se support tawbiyu si makha ta da jo artist da disrespect tawbidaba artist na koi gi promoter culture gi promoter amoina thamje dun artist myam bu nungsibiyo koi culture bu nungsibiyo duga business tawba any networking tawba business jo koi masen khatna je sabna hairabda. Thank you so much. Thank you so much. Manipurgi puwari amadi cultural heritage sing nahounana khangdoknabagi wakhalonda Pop City event asumna pangthokpa asi yamna pukning thagatningai ni haiba wafamga loinana makha tanasu asigumba Pop City event kaya pangthokpierkho haiba wafam Mami Mapao gi maikaidagi haizari. And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba Mapao kyaga loinana mulakjage. Until then, keep watching Impact TV, and yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedbacks in the comment box. Till then, bye-bye.